Sanibonani sanibingelela abathandi nabalandeli ke bembuso sithi MTV kwikhasi leli lezi indaba ezihlukahlukene ke ezenzeka khona lana ke eMzansi ukubala ke nazo izindaba ke ezitrendayo wengane zakwethu. Impela ke namhlanje siza lapha ke ngaphansi kwama real stories njengoba siphathele yona ke episode ke yesithathu wengane zakwethu. Alright. Okay, woza nendlebe mina ngize nodaba nangu ubhuti ke engibhalela yona ke email yala ekhaya embuso sithi MTV. Wathi cha impela ke bhuti imbuso ongisize naku ngizithola ke ngisenkingeni enkulu ngakwazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani ngingena ngoba cha impela ke sengihlalele nalento cishe ke unyaka manje uyaphela kodwa nje impela nje akukaze kudlule lokho. Alright. Okay, shuthi nje mangabangana highlightela ke wengane zakwethu ubhuti lona ke uthi wathana naye phela nosisi omelaphi wendabuko nowathi mangaba ke impela ke esemgabha ubhuti ke egabha yena kusisi lo omelaphi wendabuko wabe sikhala ke usisi lona wathi cha yabona ke wena bhuti ke wena shuthi ke ujwayele laba ke abakekayo mina ke angenziwa kanjalo wena ke ngizikubonisa ke lokho wabona ke uPaul hayi ke wengane zawethu uthi ke impela kubhuti ke wathi mangaba esihlukene naye ke usisi waqala ke waba namaphupho mangaba phela ke elele yedwa ke esembedeni uthi hey impela ke abuzina aphuphe nje into esilwane angayitholi kahle aphuphe impela ke bezitika wena ngokwenkonzo yasekamereni buka ke wabantu ke abathanda nayo kodwa athi mangabe saphaphama wawo impela idamu lamanzi embedeni umanzi wena ke wabona ke abantu abathanda nayo mangaba ke impela bekitazana ke bedlala uginqigonqa bejabulisana ke befisana ke uvutho ndaba. Alright. Okay bafethu impela ke ngaphandle kokuchitha isikhathi ke angigxume ke ngihlale kulona kudaba lukaBhuti noba ke ngingeke ngize ngilifunde linjengoba ke linjalo kodwa ke ngizozama ngayo indlela ba ngihighlight ngendlela nangalendlela ke uBhuti ke befisa uba ngimdlulisele ngakhona ke lona ke lolu daba lwakhe. Alright. Shuthi ke wengane zawethu impela ke uBhuti ukuthi ke ubese neminyaka emithathu ke ethanana ke naye lo sisi lo omelaphi ke wendabuko nokuthi mangaba ke khamba ke isikhathi uBhuti lona wabona macha impela ke akazuthi ke aphushe nayo impela kagcina ke impela ke ese umuntu wakhe ke owaziwayo lena ke eHome Affairs wathi cha impela ke manje ngeke akayehle ke lenqola wabe sikethatha isinqumo wabe sikehlala naye usisi lona ke wabe semtshela ukuthi cha impela ke sithanda sami ke ungaphoxeki futhi ke awuthi khona into errong ngawo kodwa ke ngithema ngaba ngibuka mina ngathola ukuthi cha impela ukhona ke izinto zami ke engingaziboni kahle nezidingo ukuthi ke ngishaye umoya ke ngithi khumu nje kuze uthando so ke ngicela ukuthi wena sisi ke ungaphatheki kahle kodwa ke ngicela ukuthi ungidedele ngithi uyolungisa izinto zami kahle nawe ngikunikeze nje ispace uthole omunye umuntu mhlambe yena uzokwenza kangcono kakhulu kunami nami sengenze ukuthi njengoba nje ngihlelana ke kukhona umuntu oyena ke owubambo lwami osecaleni ke wengane zakwethu. Alright. Uthi ke uBhuti ke lona ke usisi ke wavisana ke impela ke wala wabhebhetha wathi cha yabona ke wona Bhuti ke impela ke ujwayele ukuthi ukwenze lokho ke ukulungela yabona ke la manje usufike kwangcengeje mina ke angenziwa lutho angenziwa nje lutho sitalo kanjalo. Alright. Uthi ke usisi lona ke wabe sethi uyobona ke uwakhweza ikati emthini uthi hey yabona Bhuti lento ekhiwa phawudo hotela emva kocango uyayixela ba intoni leyo mina angenziwa kanjalo. Alright. Uthi ke impela kuBhuti ke wabona ukuthi cha impela noma ke impela ke khuluma kanjela usisi wathi hayi mina ngeke esami isinqumo ke sengisithathile futhi ke ngicela ukuthi ungangiphazamisi kusona nami futhi ngizokuhlonipha noma ngathiwa uthola omunye umuntu ayikho into engizobe ngiyenza mhlawumbe ngikulandelela mhlawumbe ngikuhluphana kanjani. Okay. Alright. Uthi ke uBhuti ke babe sibehlukana ke naye lo sisi cha into estrange kuyena kuBhuti yathi yamenzeka ke wathi mangaba elele esembedeni abe namaphupho ke angawatholi kahle lapho wayezona aphuphe ke into esilwane kodwa futhi ke eyintombazane impela ke bebhezi ke ekamereni ke bezitika ke ngokwenkonzo bedlala ke uginqigonqa uthi into emdida kakhulu ngaso ke lesilwane ke wathi mangabe ejabheka ngaphasi wawo kuyinto nje amathambo kuyinto nje impela nje emsele nje engaqondakali kodwa wathi mangabe ephaphama ke emva kwalelo phupho azithole phela ke emanzi nte embedeni emanzi mangabe ke wabona ke umuntu ke osuke ethelwe ngamanzi elele ufuna ukuthiwa hayi wena impela ke uphunyukile wabese usudedela ke la ngezansi uthi hayi mina ke kona ukuthi imbuso lento lana yangixaka ukuthi hawu madoda ngathi sengikhulile sengingakazi izofika ku 30 years weminyaka lento le ingakazi ngehlele kodwa once lahlona lo sisi lona naku manje sengiphupha amaphupho angathulakala hamba nesilwane ukuthi ngigcine impela ke sengifika kuvutho ndaba kodwa ngibe ngingenayo umuntu wesifazane. Alright.
Okay, uthi-ke ubhuti-ke lento lena-ke yahamba impela imane imehlela njalo mangaba nje-ke waphupha uzozithola-ke semanzi engazuthi impela kukhona into beyenza nomuntu athandana naye owesifazane bese embedeni belele ndawonye kodwa-ke impela ebengaleli namuntu. Alright, uthi-ke lento lena njengoba imane iqhubeka imane-ke yenzeka-ke yagcina impela-ke esengasaphuphi impela isilwane leyo imane esiphupha bese thana nje mangabe ezilalele ngaphandle nje kokuphupha athi uyaphaphama usemanzi ubhuti. Ngaphandle kokuphupha lesilwane lesi owaqala wasiphupha phambilini awusenzana nje aphaphama nje athi uyazibuka ewusemanzi manje, yabo sengazuthi nje ube busy futhi ubephusha nje kakhulu, yabo ewudlala uginqa igonqo lona. Uthi yabona-ke lento lena-ke bhuti Mbuso-ke iyangixaka futhi iyangixaka futhi angazi ukuthi lento lena ngingayenza kanjani ngoba ngiyazi ukuthi lento lena ngayithatha kuyena usisi lo engangenana naye lo wayinyanga ngoba uyena umuntu engathi mangihlukana naye yabese lento lena yangihlekela engakaze ingehlekela. Kanti-ke amazwi wakhe owakhuluma kumina mhlazane sihlukana yibona-ke aphinde-ke angisolise kakhulu kuyona-ke yonke lento lena ayisengibhekene nayo. Uthi cha impela-ke bhuti Mbuso yazi-ke sokunzima even ukuba ngivakashe mangaba kukhona imicimbi ehlobeni ngoba lento lena ayisho mangaba izofika. Ngivelisana ngithi mangilele ngithi ngiyaphaphama impela sengimanzi. Uthi-ke lento lena yayamehlela-ke evashele phela omunye-ke wabangani bakhe-ke wena ibheka-ke kuhle nje impela-ke bezishibizela kumnandi nje yonke into isimuntu, yabo wabese-ke impela-ke esilala pha kuyena-ke umngani wakhe. Uthi-ke into aphoxela yona-ke impela-ke leyana-ke ayikayifiseli muntu ngoba wathi mangaba-ke ephaphama still naye lento lena hawu usemanzi, ishidi limanzi. Uthi kwanzima ngisho ukuvuka embedeni waphela umngane wakhe nangu la uzothini kwenzakaleni. Uthi inhloni ezamshaya ngalolu langa lelo wafisa ukuthi-ke angene emgodini-ke acashe kodwa-ke ngoba yayingekho indlela wabusana-ke wahlalisa phasi-ke umngani wakhe wathi cha yabona-ke mngani wami buka-ke mina nginale nkinga ekanje kodwa-ke bengacabanga uba lento lena ingangehlela njengoba-ke ngivakashele wena la kwakho. Alright, okay-ke wengane zawethu uthi yena-ke ubhuti-ke lona-ke lento lena impela-ke iyamxaka kakhulu futhi-ke akazi ukuthi-ke impela-ke angayilapha ngani ngoba lento lena ayinamsebenzi noba-ke ulele kubo noba ulele kwenye indawo iyamfikela nje ngisho noba angashintsha iprovinsi ihlezi ikhona isegazini lakhe iyamlandela nje. Uthi nje impela-ke mangaba khona umuntu ongaba nosizo nongakwazi ukuthi-ke amncede kule nkinga-ke abhekene nayo yalesilwane lesi esimane impela-ke simenza-ke indoda yaso athole ukuthi-ke impela-ke sisuke cha impela-ke angajabule kakhulu ngoba yena-ke impela-ke ngeyakhe indlela-ke usezamile futhi wehluleka ngoba-ke usike wazama phela nokukhuluma naye usisi futhi yena usisi-ke uthi nje akasingeni futhi akahlangene nayo lento leyo futhi-ke akazane nayo yonke lento la akhuluma ngayo. So yena manje-ke usecela usizo-ke bantwini ukuthi into mangaba-ke kanjena-ke iye-ke imiswe kanjani kumbe-ke into mangaba-ke ikuvelela eme ngale ndlela-ke uye-ke uyiqede kanjani ngoba impela-ke nenzalo phela manje nako uyacabanga ukuthi-ke ingase phela igcina-ke semphelela-ke igcina singasabatholi ngisho nabo-ke abantwana-ke mangaba-ke sofa isigaba sokuthi-ke phela-ke athole-ke abantwana mangaba-ke esethule naye unkosikazi. Alright, hhayi bafethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ebese ngiphathele zona zakhe-ke ubhuti-ke ukhala-ke ngakho phela ukungalali kahle mangaba-ke elele abusane-ke aphuphe-ke isilwane impela wena begijimisana aze afike kuvutho ndaba aphaphame-ke impela-ke emanzi kodwa-ke umuntu wesifazane-ke ebe engekho eduze kwakhe. Bafethu impela-ke lo njalo kudaba-ke bengiphathele lona osubekela namhlanje ngaphansi kwama-real stories njengoba besiniphathele lona-ke i-episode-ke yesithathu-ke thina-ke simbuzo MTV bafethu sithi nje impela-ke ngesigoqela ihlangana-ke nayo ividiyo elandelayo.